Dragi moji, dobar vam dan. Danas imam malo iznenađenje za vas. Danas vas vodim, dragi moji poveći zameci života, rođeni slobodnim izborom vaših majki, na wellness u Liku. Mislio sam da odemo malo, nakon svih ovih stvari koje su se događale, da odjezdimo svi skupa na krilima u anđelsku netaknutu Liku i da tamo prakticiramo, na primjer, aktivno sjedenje na deblu. Akrobatsko spavanje. To su moji omiljeni ekstremni sportovi. A ja ću vam kasnije pokazati na kojem deblu. Ili možda, ako vam je to sve skupa preekstremno, možemo organizirati ovdje u gradu jedno opuštanje uz poligraf. Ili možda aktivnu masažu agentima POE. Ili, ako vam to sve skupa nije dobro, možda da konačno pogledamo ovaj film, ta divna splitska stvorenja o vojarni Lora. Tako je, snima se film Metak za ročnika u Lori. To može na rafalno, pošto je u vojci, nema samo poluautomatsko. Pa dobro je, pa nije ni čudo, pa u Lori su maznuli par samokresa. Ali to nisu uopće problemi u Hrvatskoj. Znaš šta su problemi u Hrvatskoj? Maznuli su par samokresa pod tušem dok nije bilo ročnika. To sam siguran. A to je kad sam sebe kao kresneš, a? Joža, tebi se zjeva. Ti ne znaš ništa o samokresu. Mi imamo kubure, to su pištole koje se krešeju i to pravi muži primaju s dvije ruke i onda streljaju s tim. Jedan drugoga? Ne, bez veze, jer su ta vremena kad su se međusobno streljali prešla. Sad, kad su nas Slovenci zeznuli, više ne moramo se sami međusobno streljati. Ja znam samo da ja neću ići u Loru. Ta Lora je postala luka strave. Prvo ono za vrijeme rata, pa sad ročnici. Ko je sljedeći, pitam se? Časnici! To sad ima onda i ona pjesma. Svaki grad uz naše more ima svoju Loru. Lora, 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 Lora. Znate tu stvar? To nije bila Lora, nego Lero. To je Lora. Ti nemaš pojma. Ne vrem ja više s vama. Da bar ima više Slovenaca u razredu. Mio vuku, a magare na vrata. Dobar dan, zdravo momci, kak profesore, dobar dan. Pa če sarma je? Dobro došao, opet si malo zakasnio. Slovenac, usrane su ti cipele. Nisu, vi ste usrani, mi smo Evropa već 2 godine skoro. Vi Slovenci dolazite svim se sad vozit po našim cestama, jer ste si pokupovali aute, a ne mrete tam razvijati brzinu, jer čim prešaltaš petu, već je kraj. Tam se auti ne reklamiraju ono od 0 do 100 za 5 sekundi, nego od 0 do granice za 4 sekundi. Ti si belast i ja ti ne vrem pomoći. Ti si... niti profesor. Glup si ko ptičja gripa. Profesore, nešto se govori da će nas napast ptičja gripa i da će oko 20-30 milijuna Hrvata zbrisati sa lica zemlje. To će, sine, vidjeti vrlo brzo, jer ptičja gripa, o tome možeš čitati u knjizi Ptice umiru pjevajući. Meni je neki dan roda kihnula na dimnjaku. Da li da to smatram abortusom? Profesore, stvarno bi trebali taj wellness, mene grlo nešto fata, s obzirom da ja imam svoj band. Šta danas sam čuo da imaš neku stvar o žužulovci i korupciji. S obzirom da kod vas u vašoj vladi pare idu iz ruke u ruku. Pjevaj. Mire, nemam sad vremena. Znaš što jasno momente. Imam nekog sranja da će mi koverte opet. Plavu kovertu otvaram, potpise odobravam, sranja sva zataškavam, rodbinu zapošljavam, moja stranka čuva me, s njima dijelim sve, za gradske stanove i urede, za razne dozvole dobijem koverte, debele plave slatke za eure marke, da djecu šaljem u Beč kod đake, kad završe škole u mom uredu rade, da i oni zavole koverte plave, plavu kovertu otvaram, potpise odobravam, sranja sva ja zataškavam, rodbinu zapošljavam, plavu kovertu otvaram, potpise odobravam, sranja sva zataškavam, rodbinu zapošljavam, to sam ja. Super stvar! Loše! Dečki, ja bih hteo samo jednu stvar naglasiti. Ljudi pitaju zake su pustili Nevenku Tuđman. A na kog su je pustili? Na kog su je pustili? Nisu trebali, ali Nevenka, samo joj ime govori, nije kriva od rođenja, zato je otec bio pametan čovjek, veliki i doktor znanosti i povijesti i svega skupa. I znao je da je treba dati ime koje mu je olakšalo prosperitet u životu i koje nikad ne bude na pleća nikakvu krivnju doneslo. A zašto su onda osudili
onog ko mi ona kao namještala poslove. Zato jer se taj zove drugčije, jer je bezveznjak obični i taj je kriv. Nije ona sirota kriva, ona je žena, razmeš, kojoj treba, ne sme se ženske diskriminirati. Zato naši Šta poruše, znaš šta je mito je? Ona je to u neznanju primila peneze i dala peneze. Ona uopće nije bila svjesna, razmeš, kakve se to stvari događaju i da tu su postojili nekakvi zakonski propisi. Ona, ako je i primila neke novce, sigurno ih je primila da učini dobro djelo. Tako je, makar nije. samoj sebi.